pozdrav svima ljudi, ovdje je Nikola i... Daniel. Danas ćemo igrati Clash Royale, ajde, ja bacam friendly metal. On je 100 put bolji od mene jer ima bolji deck, ima Minion Horde, ima Inferno Tower. Koji ne koristim. Aha, Pa ne koristim. Koristim Hide and Tesla. 100% ćeš me pobijediti. Ne, na krivom mjestu. You fucking dick, evo ti. Ne. Šta? Što je ovo bilo? Znaš da ti Tesla ne skida uopće puno kada dođe. Mislim kad je na otprilike full dobro. Dani, ode meni internet. Čekaj. Čekajte, dobro, pogledaj. Jel dobro? Da. Fuck, nemam ništa od toga, dobro imam ovako. No. Ne, dosadan si. A daj! Hide and Tesla is best. No, razbit ćeš mi. Ma govno ti je best. Od jučer. Ha. Urej! Sada plačeš. Veliki, ja mislim da... Kako se zove? Ja sam mislila da taj tvoj mini peka ide na tvoj tower. Šta? Jel znaš da je Suarez mentalno zaostao? Možda. Pa je. Jer je grizo. Ne. I... King Dick. Baš kad snimamo video. Da. No. Idemo. Mini A nemoj, baš si dosadan. Yes, bilo je na 5. Da, što me napak mušketira, mini. U jednom hitu je da nije fair. Što? Ok, ja ću si ovo samo staviti. Još si ovo samo staviti. Joj, a nisam mislio. Dobro. A ne. Lol. Idemo. Brzo. Ne. Evo ti ovaj Minion Horde. Ma evo tebi drago. Ne! Još ćeš me pobijedit. Ja trošiš eliksir. Da. Aj, please. Yes. I sad ću staviti Inferno Tower. A ne, Idemo još jednom. Ne. Dobro, ajde stavim Inferno Tower. Ajde. Ja čujem opće. Ja mislim da. Da. Ajde. Ček da vidim da li to tako vidi da dek promijeni možda. Ajde. Čekaj, stavit ću. Joj, ne da mi se nije, ajde. Evo ovako ću staviti. Ajde, šalji. 3 smo online. Znači neki lik s nama. Jela. Sad kad staviš Inferno Tower. Eno ga tu sljedeći je. Gdje? A fuck you. Znači... Wow. A ne! Ispred idemo ubi svi. Što ovaj princ radi? On se vrti oko mog tavera. Ok, yes. To. Slavim ću ti taver. A ne! Ne,
Hoćeš rage. Dosadan si. Hoćeš rage. Neću rage. Dobro, stavim. Neću. Jer ga nemam. Lo, 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 lo. Ne. Nisam to očekivao. 9. Da me zezaš. A tebi su malo 6. Pošto ja nisam baš koristio te... Ja njih stalno koristim. Sad ću s Tesla staviti. Every day and every night. Ok, ajde ubi ga. Uvijek toliko ostane. Još malo pa će biti 1 minuta. Pa ćemo imati double elixir. Nemoj. To. Nije se na tower zaletio. Lol. Gledaj ovo. Stiže mušketir. Ode, ovaj put sam nadrapao. Fuck your dick. Nie, Inferno ti neće pomoći ovaj put. Zato ja stavljam rage. Dosadan si. Yes. Pobjedit ću. Lol. Sad ću napraviti jedan D. Ček da ga smislim, mislim da je... O, sorry, gotovo će biti pizza. To je bilo to i vidimo se sljedećoj.